Enko anymore. Na seje wonim se na ye ewiase nyina kosua da eda ye de asi hon ma ye de ka kosua ho asem nti na ye World Egg Day ti me pacho wonni kosua bomodin na epe kosua bi di kosua de me fisa me si so yi me ne nipa bebre na asan so me aminhia bi a odi kosua chen kwasi asempa saon papa asempa ho kosua ni meko kosua ni meko kosua ni meko kwasi asempa kwasi kosua ni meko de ede wo ya World Egg Day enti no wo hwemu a Greater Accra Egg Distribution Association na mo Ghana ha sei no na next akambom a womo kosua ne enti no wona mo kroma na hia ma onbema kosua di pani bi a ya ota break kosua pa me ne akua boato ya Adom ne ode ba kosua obetimi ama kosua be 10 crates o se si di nko age na fa kosua na se na me de ko eden ene eche se na wiase nyina da ye de kai kosua ye de ka kosua ho asem na me pacho enti ene no womodin afa ho jim wo de wonye obi ape kosua ne nkwanye di kosua na yakwe nim kase bomu no ye de nchemu bebre na bebre sansa na activities bebre na ene wo honom enti ye be hwe ho asem na sije ma memfa nkoda bokrata ni mu na ye nhase wo hwe Ghanaian Times a wonim se galamsey sensem ye no empanyifo ni abre owura bugina pomfoni na da ha sofo no ehwe ensase eni emu agudie so no wo se wo say ye ka galamsey no a ye na obebeka se wokokoto nipa na wo no te site wo na wo tu galamsey na wo che no a aso asede watu petetu no ana asede waku wo na wantwa niti no esanse nipa no wa ase ho na o tu fam agudie ye galamsey no emfidie ni sika na nioma wodidi dwuma no obiti ba bi na wo sponsor nti de mpanyifo target ne se omo ebeka so omo ye barons omo ye campaigns gurus na womo search omo na omo fund sa galamsey activities no se na ho no omo be hyase de afri na empanyifo cheso mani abresa krodom ya eye operation hall 2 no womo launch ne second hwema last April no omo launch ne gidigidi pa omo ye a relaunch a ne asojafo na betie gum ewo ye kwaye mu ne yesu ansu ho ahodo no enti sa wo de wo taba bi na wotufum agodie na ye very careful esan say se emra no esomu sojafo no ji mu ten enro ya na Nigeria for me yagelo mu 20 years a eno so ho asem eda ho no enti no eno ene sesei ba bia mpagifo ede befa ahwe se emra no beye adwuma na wo mo hyeche ede sika etagalam search no wo mo niom ebedi na mede wo gina katafeto so miensa e wo Ghanaian Times mu abrante semi jemfi emfoni ene da hai na wo ne communications officer edema NDC Accra High Court akotena se ama ekowi achi no sami jemfi o mabone ka 500,000 Ghana cedis eno achi so no court na kasa so abone ka 50,000 Ghana cedis etu kaboma ekoye 550,000 Ghana cedis ni nyina no eye Dr. Matopoku Prempe ye ne wo yoso afo no ehwe nyina mahoden sam so no afie me fa no se be 3 years nie na 4 years mpo 2019 June mu na ye ranapo edi na asem kokodan quarter na eno no eye hwe wakotwe sameje fi aboso so wode nsembia tudwa aka nsembia gu ne ho fi a agu nanim ase pa na same mede wokọ wachi kakra be kai se abrofo be yiraye ewo kumase no me Canada for emai wa mienu na omo yiraye na kwawi achi ne chesa branch ba kwa friend Sedu Yakubu a dodo friend mba wono enim ho bi ma sameje fi koye press conference ko kan sama kase ese sa abrante ya ne ho bom mu wo sa nipa ya yekochichu ye kidnap wo mu no wo ye eye ibranapo ne errand boy abrante oben no a wo soma no na chese kwa akosi se de kokọ sokrampo no wono kwa ne ho bombom mu na eno na ibranapo anti ase a wo de kodan court ama court ahye se na wono kwa den kopebe 1 million Ghana cedis enso court ateso e de ba 50,000 Ghana cedis esa no ni sika sameje mfi entua emfa mpata yewra Opoku Prempe eno ati krampo so no asam na wokan ye no within 7 days na enam akomako nso ebra eno rule ne ba ye no wote sameje mfi atwe asam ne san na opa ne ho achew ewo mu na de yehunu se sameje mfi so atwatwa esekuleti no ene so obekọ apili
ensem na ye high court no e de betu dwa no enti no so ho asem e wo kratafa eto so miensa e wo Ghanaian Times mu na mede wo kwa kratafa to so edunum wonim se nyame ya dom a edwoda ebeya e na ye ma wo mo ekotro basic education certificate examination eye BECE no wo mo ehase na for the first time wo ma so mo betro eye JHS BC so he no e na mo so mo kwotro private ye beka so me private candidate no wo mo nyina ekotro bo ma obi on ma wo de ko beta ne grace wa tro pen e na nkoye nti wo san kwotro bi o se be ya ne grace ne be ye yie no wo mo nyina etro nyame adoma edwoda ebeyi na eno no mo chese asuafo be se 553,408 e na ekwa kwotro sa enso hwe na enchichemu ema wom mema wom ne be se 276,988 ema wom ye 275,288 e na wo mo ekeka bo makoko drusa no wo roye Agnes Tekujo eye head public affairs e de ma waye kono e na din se wo ya to dwanti Ghanaian Times mu je kakra me de be ma wo enie ma me fa nko Daily Graphic na ha ko boy kra asema sandi ni nyina mu dada ho okay me de wo ko eye kratafa etoso aduonu na eho no CJ minim se watia yes radio stations bi wo Kumase a wo ma hyase etotoma ne wo mo ho akwai se wo mo insight wo mo keka asem de gunipa bi etim etia Kristosom ne nkramosom a eye National Media Commission chese so ma hwa anso ano animanim ya bia aseme betumi akofa aba no na ano akoye den enti Alexander Bannerman ono ye Deputy Executive Secretary at the National Media Commission nimfoni ene da asemi ho na wo mo den krata komasa stations we no wo komaso asante mantem ni mu ese wo mo nyina he wo mo fo budwumade hu honom enti no eba no Alpha Radio ena Zuria FM so a we mu ni stations we no ampanyifo yi edit abo ato mo so sa shows na wo mo hosta we tuma ne ne yonko na we so tuma ne ne yonko no wo mo entwe enfransen sen ko sise hwehwemu be kwa wiye na ba bia wo sempanyifo de to no mo de ato sanso man ye yetimu yenim se dodo na ye Kristofo ebi so enkrabofo enti mo so ayekotan radio so na mo de sansen sem no ne ntokwasem no ne yiyimu no ne papa mu ne ba ebetumi akofa sem kese ye no bambo krampo no eyehu ene nam so ampanyifo to na mo a etisa ewo empotem ho operation hot 2 no so a empanyifo asanso pa ho ntoma biem no eda ha na de ba kwa mekenkan manigi wo mu ne se na o masan aye relaunch no ebema ahemfo ene aban kratefo no tumi amamo so ho agim ntene so bi penkrata bi na se asase bi ho krata da kwakoye fo magudie to yi a ewo sa ahemfo bam ewo se aban kratefo no bam ansa na sadipa no ne sabe kan krata no enti se kan na wo de aso akwakwo hu na wo de wakwakwo pie mu ewo eso ho ye de krata na ma wo de aso akwakwo tu no enne no enti sa eno so eya semba kwa Daily Graphic ediaba medro be wie ewo Daily Guide da bo krata mu na obi beka se ajebo aja no wanya ba bedru ne nyina ne se Johnson asiedu ketia afede kro no wa ya nim waso no oba abe contest yewra ofoso ampofo ewo NDC chairmanship race nim eno wode atoja ite ho asam ewo Daily Guide katafa etoso miensa ituhwe ma since 2005 a watena so as the general secretary no de bebre na susu ne se bia na de oba beti na nan no wantumi anya adwuma ne se de no aye adwuma no wasa no de omo kana sa woni obi bia anya adwen e wasa kwan no so esan se woni mu nipa na oba ni mpo eno waka so betu aye adwuma na so ontumi nye but ni nyem no so no de wogidie se obi bia party ne be ni so nkonko tena ho no mo enkosi na nan ese general secretary no obesom Ghana osompa mu na agrada so na enra court asan so eso nkonko twirimu esan se wo mama no bail enra na enya sem kuma ma me ba na me nwanwa obi oda sales pa ba na makeup ma me atwi pa ni wig ese no a wode begina court dem no o makeup ne brand wo chese e wo sales won to atwi na nim wo sales wo ena wode court no ena me nwanwa ena na oto nyum fufuro bi ena oto nyum fufuro na nyum no first day no to medo betwa pokasia eda wani muse bera tamfo di wechi sem frere ni ndom nanti ye wo mani enra ono to nyum fufuro bi I was my two e wutie ya afanyum na my what say my two ono agrada asem my two te so we dey kokofo na anya enti my two ni agrada de asa ba find form o say update bia upe bia me de be mamo enti enra mami onye evangelist o oya Reverend Dr. Mama Pat aha enti Reverend Patricia Asiedua Odro
dodo afra na agrada enra ekopie mu ewa Accra Circuit quarters access on sanfa ne nkonkotwiri mu na wonfa no emra nyame eya adoma adwoda na asenie no entoa so minim sa asem wodi ayi wani asem dada interpret na ne se ya manu beri wasan kwakotwiri mu nyambo a woba so besan twi nanim aba na wahunu so no wa medi agro na no so de ko na oginam na wonim se galam sense benno ha ya no mebetena kan se yira Freddy Blay eye Blay na associate ne law firm a wama so mo se nipa nan bi adi galam se kwadu bi ato mo so a woko jama twitwa ma wo mo no na bebre na so mo ntiase senka wo po bi krampo no be ye lawyer ni a obekogina galamse fuachi a na ka enye ye Freddy Blay na sense mu no amane ne kire se NDC amanyoko no ene wo hyemu a ye rasamoku je to ablakwa na delegate boni di pote pa akwotwe wo ne Facebook ni ade ese Freddy Blay di wo kwakwadi galamse fuachi no kire se wo dwe wa won tiase wo no ankasa krampo ni nyobi akoso kodi sa adwuma no ena mo so no ane party ena ekoso mbetu galamse ase na CJ sana omu chese wo kwhwe nkrata e wo no ma delegate se ne saka baba jama kane MP no wakwatia abatro mpesua so no wono kra di kan na nkwa akwape belama enipa na ye komase bank no person nkokọ ye lawyer ni ma wo mu ena backfire ye na chese job na kwakodi Blay na society for nchen wahu enti asene no delegate chese nya twumbi wa NDC for nafa mudi ba mudi ankeye ne kodi obi afande ankenye sanse mo aso mo ho no na mo so mo kosa mo behwe ne motu galamse ase na mo ntumi anya job no na job na fa akon ho na kodi obi ho no ma o se wi asenhye eno ho ase mo daily guide because saka details wo mu pa mame no ase de fancy ha kan ni nyina fa mame na mo me koye ma yesia na ye koche kosua ma yesia obi abre kosua se koche me kwaka next ho ene wo mo so mo distributing kosua no na ya yesa adwuma no so atese me ko bom chidom me de mu amane ni nyina pepa enti sije me da se pa na ebre wanyama me me so me da se amenka ho na echi a atiefo nyina ama me